Marites. Wani banget daytoy. Tinawagan ka ta sikat katatta ditoy Facebook. Among ba? Amo sikat ka ditoy Facebook tatta? Ay na. Nakita da ka dita CCTV Marites. Nangitaray ka ti duwa nga tri nga iklog. Anom nagitaray mo nga iklog Marites. Ay hangka nga makalibak. Sika daytar ta CCTV? Wen, naglasin nga sika daytar nangitaray ti triti iklog dita. Natalo mo titakyag mo paglasinan me kanda kita gurgurong mo. Oh, kanda itabadong nga mga suksukatan nga pagpaborito nga kulay yelo. Nakakulkulay dagitang ngipin mo. Nya, sika nga talaga dayta. Hanga, hamong ilibak ta uray awan ti CCTV nga naka-video kinyam. Nagado ti CCTV dita barayo tayo. Nya, automatic daytan Marites. Kinaado ti chismo sa dita baryo tayo. Makadanon igtoy intero lubong uray abroad dagita chismis dita ayan tayo. Nya, uray ibagam nga naka-mask dayta kwa naalat CCTV. Malasin mi nga sika dayta. Uy, natangaro taktakyag mo kang gurgurong mo. Sino pa ingay ko ma? Tapos ado nakakita kinyam dita, itabalayo kano nagado kano ti kwa iklogyo. At ang arod intaray mo. Pati kano lamisaan intarayo kano amin dayta, karga ti kwa. Dayta lamisaan nga itad dati kwa kuma tattao. Da kayo man lang tinagnumnumaro, namo man lang in-share, namun sa kamatarusan di community pentry nga kunada niya. Makaalul ka man kinyam, apayan anong dagita iklog? Agluto ka ti niya? Agnegosyo ka? Ay, salit. Apay mo nga natarusan dito nakasura dita. Kumuha ng naaayon sa pangangailangan kunanan sa dayta. Na kaya mo saon kailangan ti duwa nga tringiklog nga talaga. Okay, agaramid ka te. Dessert. Ananong nga dito? Ala? Ananong nga dito? Agbandi ka. Ay, ukis ti bawang mo. Uri na kita dildilata yung trayo ka no amin. Nagsubli-subli ka dita, yung tikwa, community pentry nga table. Nagsubli-subli ka, yung bagarot na dati CCTV dita nga nakaalaking ka. Intara yung arod ka no, pati payong. Pati ay table ka, nagpukaw. Nagbibingayan nyo ka no dita, unag tibalayo. Ay, salit ka Marites. Mangibabaing ka nga talaga niya. Ay, sak, para kinya, kawan te problema, yung bago man no marigrigat, kakahaambak nga rod. Panay mo ti, pus mo ti ko, kakaimas nga si Dayo, tapos si kapit nangunguna nga nangitartaray ti iklog kada dildilata pati naten ka no nga kwa intad ti tattao dita si kakano agpatadar ka ti sari-sari store. Okay, mga kasta ti usar na dayta pangtulong na kita marigrigat nga awan ti kwa marigrigatan ti panawon tatangarod tinigat ti biyag si kama ti nagnumnuma sarilim laang salit ka na makaayat karamkamang ka nga talaga. Kastaman man inaramid mo din ayuda ti gobyerno, di ba? Namin ano ka nga dimaw daw at ti ayuda si kapit ti reklamo di ba nun ti ayuda. Tapos nagpatakdar ka man ti sari-sari store din ta kinaado ti dinaw dawat mo. Nga nalugi ta sari-sari store mo. O kakasano ay kasi kama lang taglamlamo na kita. Ibagam kurang dayta 8,000 nga itad ti gobyerno nga tulong king ka. Kakasano kay sugsugal mo dayta. Tapos tatta, daman ti pausodan nga community pentry at tumulong ti marigrigat. Ngam si kamat tinagnuma, si kamat lang ti tinulungan da. Inya dayta, nagpintas pa ita isem mo nga naala dita CCTV. Mayat ti iiseman na tani. Ginaggaban na giduwa nga tret iklog nga talaga ay salit ka. Kung naman la agnegosyo kan tilitsi plana no inya dayta ramidom anong dagita iklog inggisamon amin na ni sublim kano amin dagita nga inalam. Mga lakalaang ti duwa nga iklog ta iso malang ti masapolyo ta iso nga rod alaom laang ti masapolyo. Hanga alaom dagita mabagka mo. Binagka iyo amin. Ay ang kang agreklamo ta kwa sakti spokesperson dita barangay tayo iso nga sakti inala dang spokesperson tahanda ka kano nga mabagbagaan dita. Mabuteng da kano kinyam ta nagkwa ka kano nakalalastog ka dita. Ngiti palpalastog mo tatakyag mo. Dahil tagami ti problema tahang kang agsimsimba niya. Hamoam mo dahil ta sa uti apo tayo.
kuna na nga rod, don't be greedy for what you don't have. Because real life is not measured by how much we own. Tantandaanam dayta. Nya, grabe ka, buhaya ka. Mayat kumano nangala ka kumati, may nga iklog, tapos may nga sardinas. Mabalin dayta, dayta ti masapulo, dayta nga aldaw. Tatno maikam isabali, kasjay kuma, kasta nga talaga dapat dayta. Hanga imbag ka mo dayta, intiro mo dun, ti karga ti kwan, imbag ka yung an patilamisan, imbag ka yun sa. Sa ano ngay mga maragsakan, dagiti tao, mga nga mangitid titulong no kasta. Ay narami, imbidjok, imblog ko dayto niya, blablaga nga ron, kakatungtungan ka, tano maamon ti tao. Nga dakas dayta aramidem, hanga kasta ti aramid dapat niya, takababain. Kasi kayo pa'y nga dati kaya na. Dapat pang marigrigat lang talaga, dagijay masapol da nga talaga, nga awan ti maigatang dati makanda, dagita ti kwa kuma, pan umasidog, handa pa'y kanong masasidog, da kayo kanong kwa, at dati kwayo, kwar tayo mga isugsugalyo, da kayo pa'y ti kwa, ang kimat, aming nga karga dayta, nga table dita. Inya nga rod amin tinaiyawid mo, ay ibagam kinyak, ta ipasublimi nga talaga dayta, inyaw awid mo, dildilata, natan. Inya pa, tinyaw awid mo. Kita man lang nga kwa, duwang at tritiklog tinyawid mo. Pati day talamisaan, inyawid jo. Isublim day ta. Pati day tapayong telamisaan, inyawid mo. Pati dagita karatula, inya nga daramidong nga. Ala ialis mo, day ta community pantry di ta balayo. Makakatawa ka nga talaga niya. Ang dapat ka mo ti ag-agas di ta nga kwa. Dagiti panahon tatta, na gano't agsakit, at dati ag-agas mo't ngayon intad da dita, inyawid mo mo't amin da dita. Uy na tayo padawatak mo't kumati agas da inang ko nga bakit. Adi agas nga Rexidol 40 dita, nga intad da dita, da dita timulong. Dita nga, masapol na gamin ni inang ko nga bakit, dita nga agas, taka naman nga agsakit ti ulo na, agsakit ti bagina, agas pa ti gurigor ka na kita mabigbig na. Iso nga ipayala ako mama ti agas na ninang ko nga mawanan, intaray mo mat kano amin, dayta nga agas nya. Mangibabain ka nga talaga. Uy na napintas gamin dayta, dati paracetamol na, dapit ti caffeine na, iso nga napintas. Dayta ti makaagas kiniinang ko nga bakit, lalo na agbabakol iso nang awang kwartana. Daytan rumar aming nga sakit nan. Iso nga ikikap ti kwarta, tapos pagpatpatumarak pa ti kasta. Sige. Napa-high blood na nga talaga tanay ay na. Sikan ti viral tatta dita Facebook. Dita picture mo dita nga na nangitaray ti iklog. Umagwat isoblem amin da kita intaray mo. I-share mo iti kakaasi. Kakakaruba tayo. Tano ikanda kan tuman titulungan. Na dumawak kan tuman titulungan. Sige! Bye!